Assalamualaikum, hello everybody, welcome back to Alien Naga channel. So untuk kali ni aku nak react kepada satu music video yang bertajuk Malam Malam. So lagu ni adalah daripada Nuha Bahrin dan juga Mimpi. Alright. So kepada hampa yang mungkin first time dekat channel aku, hai, aku Alien Naga, aku merupakan seorang videographer dan editor. Dan untuk reaction aku akan lebih komen daripada perspektif videographer ataupun editor punya perspektif. Mungkin aku akan komen dari segi cara editing, teknik yang digunakan, composition, kamera, movement dan seangkatan dengannya lah. So without further ado, let's get right into the video. Malam-malam. Masih ingatkah waktu itu di sana kita berdua menatap lupa dunia bicara tanpa agenda. Oh my god, nice doh. So basically mula-mula aku dapat rasakan macam vibe. Dia macam vibe seram sikit pun ada. At the same time dia punya styling tu macam retro sikit sebab kita nampak ada beberapa efek flashy nampak kita ada flash white kat situ apa semua kan. Okay, aku baru perasan dekat shot Nuha ni kalau kita perasan nampak tak dia ada macam satu efek. Ini kalau tak salah aku dolly zoom effect di mana basically cara dia buat adalah kamera punya lens tu kita zoom in tapi at the same time cameraman kena reverse, kena ghost stand ke belakang. So kita akan dapat this effect. Nampak tu? Okay, lepas tu kat sini kita ada macam okay, kita nampak tak dia punya transition. Dia ada macam aku tak sure dia panggil apa, tapi dia macam this flashy white kind of noisy punya effect. So nampak lah dia macam nak replicate macam old camera, you know. Masih ingatkah waktu itu Vokal sedap gila. di sana kita See? berdua Kamera retro. menatap Okay, lepas tu this effect. Oh my god. Okay, I like this effect. Basically macam ni pun basically teknik masking di mana depa shoot dua kali. Shoot yang pertama adalah Nuha duduk kat depan ni atas kerusi, and shot yang kedua adalah depa berjalan-jalan dekat sekitar ruang tamu ni kan. So basically waktu editing depa akan combine dua-dua footage ni together dan depa akan buat mask. So kita akan dah nampak kawasan Nuha duduk dekat tengah kat atas kerusi ni dan juga kita nampak dia tengah berlega-lega dekat belakang tu. So it's a very good technique. melupa dunia Sebab tu dia ada kat lah kat belakang tu je buat. Atas cushion. Ku masih ingat waktu itu saat kau pergi menjauh, bila seragam memanggil namamu, apa gunanya merayu. Malam-malam aku masih merindu Okay. hari-hari sepi pula mengganggu, bagai ada suara di pikiran berulang bertanya bila kau pulang. Malam-malam aku terus merindu hari-hariku di pintu menunggu, bagai ada suara di pikiran. Entah tiba-tiba kau pulang, yeah. Ya, apa yang aku perasan waktu early in the video, dia punya look and feel dia macam very warm tone tau basically. Okay, very warm colours. Lepas tu, okay, actually I really like this transition. Memang style gila. Okay, even kat sini memang nice gila shot ni. Kita dapat close up of Nuha. Lepas tu terus transition. Extreme close up with a grayscale effect and also ada noise punya effect juga. So nampak lebih retro kat situ. Lepas tu okay, this transition pun style juga ni. Film look kan. Lepas tu this shot, this scene, dia macam different look from the previous yang kita nampak. Sebab kali ni warna dia lebih cerah. Macam tadi tu dia macam moody-moody sikit, dia warm-warm sikit, dia macam
bukanlah nak kata sendu, tapi dia tak banyak warna lah basically. Tapi shot ni aku perasan dia ada banyak warna. Nampak very bright colour, saturated colour. So aku rasa dia nak cuba bagi tahu yang it happen on a different time zone. Time zone or basically masa yang berlainan lah kan. Mungkin flashback ke ya. Malam-malam aku masih merindu, hari-hari sepi pula mengganggu, bagai ada suara di pikiran, berulang bertanya bila kau pulang. Malam-malam aku terus merindu, Catchy weh. hari-hariku di pintu menunggu, bagai ada suara Ini style. Dia fokus kat Nuha, lepas tu dia fokus dekat background lelaki tu. tiba kau pulang. Oi, ada Arabic. Dalam mimpi berkisah rindu, Oh. rindunya berlagu namamu. Ya, so aku rasa apa yang aku perasan setakat ni, basically dia nak beritahu yang dia tengah merindui kekasihnya atau sesamuan lah kan. So this shot yang kita nampak very bright, very colourful ni adalah happy moments. Dia berdua ada happy moments bersama apa semua kan, apa tak on the phone apa semua. It's a happy moment lah basically. Lepas tu kita kembali ke shot belum lagi. Yang ni still tengah shock, tengah bahagia lagi. Okay, so dekat this scene basically nampak dia dah mula dah main very warm colours tone apa semua. So kat sini kita dapat satu shot. Kat sini pun style juga kita nampak shot mirror lah kat sini kan. Basically ni adalah cermin. And Nuha dia macam realise something. Lepas tu dia kalih belakang. So this is a very good conti lah basically, dia kalih belakang. Kamera pun tukar shot. Dia teringat dekat lelaki tu. Maybe in the past, tapi sekarang ni dah tak ada. Kita tak tahu what happened. Tapi just nak beritahu dia tengah menimbau kenangan yang lalu. So Dalam mimpi berkisah rindu, damn. rindunya berlagu namamu. Wala yumr wa nasitak, Ui, cantik lah. ليش الغياب بيننا؟ ليالي بتشحن قلبي ينادي Okay. حوالينا، يا حياتي مملوءة بحبك، وأكون خفقة أحس قربك، ما بقدر أعيش من دونك، أرجوك أنا أعيش بهدنا، لما أكون أسير. Yeah, so the one thing that caught my eye just now adalah this scene basically. Okay, ni nice gila. Basically kita dapat satu top angle ataupun orang panggil bird eye view angle, and kamera tu pun slowly pan to the left apa semua tu kan. Okay, so kat sini basically dia nak menunjukkan this girl like ada banyak props kat tepi ni, maybe tengah bahagia apa semua tu kan, maybe tengah buat surat cinta, nampak macam dia tengah on the typewriter apa semua tu kan. Lepas tu dengan pergerakan kamera yang sama, iaitu pan to the left, kita akan dapat slow transition cross dissolve terhadap scene laki pula lepas ni. So it's it's blend in very well dua shot ni, sebab kita ada movement yang sama from the camera department and movement yang sama from the actor punya department. So laki dia punya prop lain lah, nampak ada gitar, mungkin dia tengah buat lagu ke apa tu kan. So style lah. والنور خفى حوالينا، يا حياتي مملوءة Aku rasa ni husband dia lah. وأكون خفقة أحس قربك، ما بقدر أعيش من دونك، Ada dinner sama-sama. أرجوك أنا أعيش بهدنا، لما أكون أسير rindu, Sedap weh. hari-hari sepi pula mengganggu, bagai ada suara di pikiran, berulang bertanya bila kau pulang. Wih, banyak weh, kertas. Dia koyak. Terus merindu, hari
No. dalam mimpi berkisah rindu ya Elbi ya Ruhi ya Elbi, rindunya beragu namamu. Basically, kita dapat saksikan kat sini bahawa dia pun nak tunjuk the moment-moment yang berlaku di ruang tamu, di meja makan, you know, that happy moments dah tak ada. And this girl like teringat kenangan dulu. Mestilah, okay, waktu ni nampak. Dia bangun daripada tidur kat cushion, bangun-bangun tak ada siapa. Dia realise something. Lepas tu dekat meja makan, dia kali-kali tak ada siapa. Padahal dia dah buat dah spaghetti untuk 2 orang. Siapa nak makan dah satu lagi? So macam itulah. Dalam mimpi berkisah rindu ya Elbi ya Ruhi ya Elbi, rindunya beragu namamu. Ya Elbi ya Ruhi ya Elbi, ya Nuri ya Habibi ya Elbi ya Ruhi ya Elbi, dalam mimpi berkisah rindu ya Elbi ya Ruhi ya Elbi, Oh no, what happened to all the flowers? rindunya beragu namamu. Oh, even dia punya credit scene pun cantik siap. Basically, aku faham dia punya flow of the storyline kat sini. You know, because kita dapat saksikan bahawa Nuha Bahrin dengan aku anggap lah mungkin husband dia. Kita panggil pasangan lah ya, pasangan. So, they're having a good time together, you know. And then, tapi at the present moment, si Nuha ni like rindu kat someone. Even ada dalam lirik juga, okay? Dia cakap pasal malam-malam sentiasa teringat apa semua. Dia duduk kat meja makan, dia teringat kenangan dulu makan sama-sama. Dia duduk kat ruang tamu, dia teringat kenangan pasangan dia main gitar dekat dia. Dia duduk dekat dapur, dia teringat kenangan pasangan dia takak gambar dia pakai kamera apa semua tu kan. So, that is life lah basically. that is life lah. Apa-apa pun, tapi other than that, visual wise, I like it, memang cantik. Aku suka, ada satu shot yang aku suka actually, yang aku tak mention tadi. Okay, this shot, dia nice gila sebab dia ada macam satu, bilik tu gelap, tapi kita dapat satu sinaran mentari tau, like in one direction. So dia umpama macam cahaya masuk daripada tingkap rumah tu, something like that. So it's very nice. And yeah, the colours, the props dia, cantik weh. Walaupun diorang ni shoot, I think like dalam satu rumah saja, basically there's tak banyak location, tapi very well executed. You know, like all the different angles, the variety of camera movement, variety of camera angles, variety of shots. You know, we have bird eye view, we have close up, we have very wide shot. So walaupun in a very small space ataupun one location, you can mix it up with variety kind of techniques dari segi shots and also camera movement, angles and all that good stuff lah basically. So yeah, itu adalah malam-malam daripada Nuha Bahrin dan Mimpi. Aku tak sure Mimpi ni apa dia. Actually kalau hangpa tahu apa boleh beritahu kat aku. Sebab aku dengar suara Nuha je kat dalam ni kan. So aku tak sure Mimpi tu siapa. So yeah, so itulah music video malam-malam daripada Nuha Bahrin dan Mimpi. Feel free untuk bagi tahu apa punya pendapat pasal this music video. Apa suka ke, apa tak suka ke, apa benda yang apa suka, apa benda yang apa tak suka. Kita bincangkan. And hampa kalau ada apa-apa cadangan untuk what music video should I react to next, boleh recommend dekat aku dekat bahagian komen bawah tu juga. And yeah, kalau hampa suka konten-konten macam ni, don't forget to hit that like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in next one. Ciao.